E toi whatalo whato le whapoponga o tala whau mo le nei tae ao. E to mua atu I tala mai atu no mamao, e to anua tangata na lipotia le litio New Zealand na mali liu, mai se oso whainga I se tasi ono whanga e whaatasi ai tangata iutai ai Engelani, e whai aila lato tapua inga, o le aso tofi I le taimi Peretania, na aveina I e le na whai ale oso whainga se taawale, anga I sao I tangata sa whaaputopoto I lea no whanga, ma whaao oile maliu I se kulati. I lipotia leo Peretania, na moli mau, na nanati atu leo mawhana le na whai ale oso whainga, ma mawaini pomu na sai ilo na tino. O le aunga o le whaaputopoto tangata iutai ai lea taimi, o se aso tāua I le kāle na whaaiutaia e whaatasi ai tangata tāpuai ana pongi ma whaato ese le atua e tāua o le Yom Kippur. Inisio lipoti, OCT le numero o pe papalota wa whaafoi atu I le masina nei, pe a whaatusa I le luafe lua. I whaamaumaunga talo mai le aso momo o ke topa, a o toi se fulu aso o I le aso le palota, o lo whaali ai e ono se lau lua se fulu luafe iwa se lau tolu ono, palota ua whaafoi atu, tusa lea mali se fulu walu pasene o tangata yanga wa ai palota. A whaatusa I whai numera le luafe lua, a o toi se fulu aso o I le aso le palota, e na o le tolu se lau lima se fulu tolu afe ma le lima, palota na whaafoi atu, tusa lea mali sili la ititi mali se fulu pasene o tangata anga wa ai palota. O lo valo ia le pule sili o whainga malo la itia New Zealand Scott Nicklin. E whaase fulu pasene e ono si iti ai le numero o tangata palota I le tausanga nei, whaatusa I le luafe lua. O la sofitu o ke topa e whaangatai o na mawhaio na lafo pepa palota I le meli. Ai o le auli o le aso se fulu tasi o ke topa, e whaangatai o na mawhai na tuina pepa palota I to tonu o pusa a pule ngā nuu. E tolu isi tangata fōu wa whaamaunia le misela I Northland, pe ona whaalia I lipoti le One News I le aso. O se lipoti la tamaile a le soifua maloloina, talona maua le isi tangata e to atasi I Queenstown, I le vai aso nei. O lo ngā lulue le soifua maloloina lau telea New Zealand, e sa ili no whaanga na wheo ai tangata ua whaamaunia. O lo whautua ina ile matanga luenga tangata New Zealand, e tele ina malanga I whawhatua le atunuu, e whautua ina ile pepesio le misela I Australia, Indonesia, ma Amerika I mātu, ua whaamanatu mai ai fo I le tāua, o le whai au tui pui o le misela. Na loka ina leo se tamafitu sfulutausanga ma se tinali ma sfulutausanga le matua, ona o le la umia ina o le aisa o le methamphetamine, I lunga o le vaai pectin, e se fulutolu molianga ua molia I le tama, e awhia I le sapalaina o le pi ma le aisa, molia fo I le tina I le sapalaina o le meth, na whaalia le sa tinisini o lo suesueina le mata upu, e na titali tonu o aisa na maua, sa whaamoe e sapalai atu ai se no fuanga I Marlborough. O le aso lua se furuli mono ve mo le atula e ai I la ua nei, I numa le whaamasinonga whaaitu malo I Blenheim. O le aso ana nafina atoa I ai le ono se fulutausanga talo na whaawaina le a ai o porirua, ma sa whai ai se sauninga whaapitoa I pātaka, taitaina le pule ngā nuu o porirua. O le sauninga whaapitoa sa tatala I tangata lautele, mana vaivaina I fo I le keke e whaamanatu ai le aso whanau a ai. O Ruben Friend mai le GM Community and Partnerships na whaafeloa ia le awhia, so o ai ma le lotu na taitaina e le kaumātua angati toa Dr. Takuparai. I le saunoanga whaapitoa a leolo avea nei mapule nuu Anita Baker, sa ia whaamatalatala nisi o matatia ua ausia a ai talu mai le awhe iwa se lau ono 5. O le awhe iwa se lau ono 7 na ulua I whausia I le town centre, a e tatara le whale sukalati tele I porirua le Whitakers I le awhe iwa se lau ono 9. Taunu umai le kamupanita avale a le Todd Motors I porirua I le awhe iwa se lau 7. Whaafainga luenga I tangata e to awhe 5 se lau, ma whauina I ta avale e lua se fululu awhe le tausanga. O le awhe iwa se lau 7 na whausia I le whale ainga mua a le McDonald's I New Zealand. Le ana tatala lona la mua I porirua. O le tele o ngā luenga o whale te tele I New Zealand, na amata whauina I le itu I sa sae o le ai, Matitahi Bay. O le awhe iwa se lau I wavalu na tatala I le whale mataanga a pātaka I to tono a ai. O nisi o vaenga na laualunga I le saunoanga a Anita Baker, e manatuai nisi o matati ana ausia I le a ai mai tausanga wa tea. Sa manatuai fo inisi o tangata lau I loa I ta alonga maisi polokalame, AI Jerry Collins, Michael Campbell, TJ Bernara, Patricia Grace, Neil Yeremia,
Michael King, ma Elizabeth Knox. O le whaasosoaina o le keke sa tau a aoina i le pulenuu Anita Baker, ma nisi sa avea ma pulenuu mua porirua e awhia ai John Burke, ma Jenny Brash, o Johnny Naisbitt na whaafia i le whaamoemoe, ma sa whaaiu i le iputina tapenaina i le pulenga nuu porirua. O le aso lulu na tula ia i luma le whaamasinonga whaitu maloa au kilani le tamaita ia Denise Clout o se tasi o tangata sa whainga luenga i le matanga luenga o le atina inga o anga whiso o tai mamanui lau tele le MSD e tali i ona molianga o le ngaoi ma le tau whaavalea na ia talo sa ngai i le MSD moni whiso soani o tupete tele e tutongi aia na pili ai whao ngai ngō tangata lima vai la tau te tutongi ina na te ena i le whaamasinonga le talo sanga a Clout na tau mawhai ai ia awane i whaailoa ina lona suafa o le alawina le i unga o lona whaamasinonga i seisia so o iluma pe a whaamaonia e lena o le whaatasi na ia whaia le a mionga. Ua whaalawilo mai e le Council of Trade Unions o le aso luas fulutolo o ke topa ua fuafua e whaataunu ina i se solo te e pito i te le tanu mai le silia ma le whaase fulutau sanga o tuanai e silia ma le se fulutasi a fe lima se lau tangata whainga luenga o le soifua malolo ina ma le tusa ma le whaase fulu a feo whaia onga wa onga tūlanga lua ua fuafua e savavali ese mga luenga i le aso o lo fuafua yuni o whaia onga wa onga maua lulunga fo maisinia matausi soifua inisi ngai o inga e fina winai o la tututongi ini aso o iluma. Na whaaliele perestene o le CTU Richard Wagstaff i lungo le litio New Zealand a whai e fuafua yuni o whaia onga wa onga maua lulunga ma fo maisinia e savavali ese mga luenga i le aso o lona winga o le a avea ma se aso whaamawina i le tala whaasolopito o New Zealand i le toa tele o tangata whainga luenga e savavali ese mga luenga tanu mai le whaase fulutau sanga ua tuanai. O le whai unga dwai aso asau nei o le a whaamaonia mai ai e le PPTA pe awai e solo te e whaatasi i le aso lua se fulutolu o ke topa. E ono a whesala ua la foina le pulenga ua au kilani i tangata e ana ta i whau le lai seneina pei ona lipotia le One News o le vai aso neina tu ina tuai sala i tangata ele sita laina ala tu ta i whau ma le whautuanga ua whaasilasila whaalawa i tele ina ia resitala ala tu ta i whau i wha maunga na mawai e silia ma le luas fulu i wafe ta i whau ele i resita laina tanu mai le aso mua au kuso e tolu afe tolu se lau fitulua sala ele i tutongia mai le tausanga taluai. O sala ele i tutongi ina o le atu ina atu le in matanga luenga o whaamasinonga la atau te tuli loa ina. I whaamaunga la tamai al Employment Hero na whaailoa manino ai o le tasi vai tolo tangata i New Zealand e silia ma le tasi le ngaluenga e ngalue ai. O na o le tamawhai i anga whatia le tau o le soifuanga i aso ta i tasi. Na mawafo i le silia ma le whaase fulutolu pasene o tangata o lo o whaingaluenga o vataimi ma umi i tu la whaingaluenga. Ele o iai se tausanga whaatapulaa o i la tau e ta i lua pe ta i tolu ngaluenga. O le tasi mai le toa lima e ta i lima se fulu lima tausanga ilunga. E lua vai aso talo na tau ave e Natalie McMurtry le tofinga o le pulesili mo le wha Mac. E silia ma le luas furu lima tausanga o ngā lua i whale mai te lelo na tō mai i le taitaina o matawhai o i whaale soifua malolo ina ma le poto maasani na ngā lua ai i kānata. O Februari na amatai o na avanoa le tofinga ina ua whaamawai le sa avea ma pulesili Sarah Fitt. Talo na wala au ina ia whaamawai mai lo na tofinga. Whaalia le taitaifono o le Patient Voice Aotearoa Malcolm Mulholland o Sarah na whaamawai ina ua mai au na tuinatu i le palemene se talo sanga na sainia i le toa se lau wafe e wala awai e whaamawai o na ua le talawhea ngai ma le tofinga. Na sau noa le suita i tae mo le soifua maloloina David Sāmoa i le amatanga o le tausanga nei e whaapea o le filifili ai o McMurtry o se isila asanga tāua lea mo le wha Mac. Ua wala au se whai tō whai tau mawhapāleni mo le soifua maloloina mo New Zealand ina ia muli ta ia ma whaataitai ia engelani. E whaasale toi whaatawina atu o junk food po o tau mawha e lelelei mo le soifua maloloina e iai chips ma vaisua malie. O le aso lulu na amata whaamamaluina i le sai engelani. Whaasa ile toi whaatawina o ia tau mawha i supermarketi o pamu penisini mata mai whale oloa. O le tele o tau mawha po oloa i e whaalawi loa le ai whaapea e whaatau le tasi ma wafua le tasi po o le lua
fo I pepalole I le tolu Tala ua faasa uma. O tau mafa lelelei mo le soifua maloloina ta atele ai chips o fasi a faaisa, pizza faamalo, ai siku limi malole ua faasaona toe faatauina I fale oloa. O le tele fo I o cereals o loo ao fia I le lisi o tau mafa ua faasa. Ua tau fi fo I le malo I Engelani le toe faatumufua o ipu vainu sua malie e tau fia mafofo ai le putanga e le tamaiti. Na ta ua le polofesa mai le University o Kilani Boyd Swinburne ua tatau na whaia New Zealand se suinga faapea. Ua laa Engelani I se suinga lelei o nisi o amatanga o suinga pei ona amata faamamaluina I le asolulu. Ai o loo fuafua e ave e sea fo I faalawi loa po o ads I lunga o ala televise le ai faalawi loa I ads mo vainu sua malie. O Engelani le atuna mua ua laa e whaia le suinga. Ua toi la pata ia tangata lau tele I ano fauta I le saunga le mua le fafanga o telefoni I totonu o fale ta ele. Ina ua lata I le tausanga talo na maliu le tina fasfuluono tausanga le matua Anne-Marie O'Gorman I Ireland. Ina ua sipaka I le fangama au lana telefoni iPhone a o faamalu na maliu I le fale mai I Beaumont I le aso tolu se fulu o ke topa I le tausanga taluai. Faalie Joe O'Gorman le tooluo le tina ua maliu na ia mawatu Anne-Marie I tono le pafu, malona manatu na pau I totonu peitai na maua muliane na sipaka I le waya e tonu mita le umi na tai mai le palaka o lona potu anga I le fale ta ele. O loo talosanga o Gorman I le kamupani fai iPhone ina ia whaiani la pata inga e tusia I lunga o telefoni e fautua I nai tangata ina ia awane I fafanga ina telefoni lata I le vai ona e le saonga le mu. O matilu a fisfurufitu sa maliwa I fo I se tau le ale ailone tona I Peretania ona o le fafangaina o lana telefoni sa lata I le vai. O loo toi manatu mai le saunga le mu matautua na awane I fafangaina telefoni I totono o fale ta ele maso o se nofoanga e lata I le vai. Tala fauia mai le si ufafonga o le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao.